Please subscribe, like, and share. About the first, from a coffee man. Michelle, yes, I'm also. Udi mu akotin pa na aye near coffee bean. Other than say I share again for yedi na yedi sui. Oya wo den. Coffee bean me young pa me coffee bean until 20 years ni. Oba me nchen wala te. Ye te say nuanom Adam Fubisi onua. I hope say nche cry. Me ye sia wo cry ma wo ye interview. But fofie antwata na nyankopon do nim de oye na wa be fa na de. Nti coffee de yes nuanom so niga na kra osoma me mame koni ne mame ne papa ho e wa agogo asade bia so ye bia ye koye pepepe Sama kaya me say yesia e o manfe odo de diru am say Kofi the last program okoye o manfe answer oko Central Region aye fofie antwata o sha na Kofi bi na no ho te sen na oyare na bi na no wa ye no se obeja ye ho Kofi wa odin me na me ko see Kofi airport Christmas ni na Kofi ko London Kofi wa odin but me say nipa de ye te say ahaban mu no edu ba bia ahaban mu timiti owe ensu timiti nti Kofi wa odin but nyankopon pe e na oye ahodin de obi pa na mom embreka kra mu ni na on said am feel fine but enye ade a e say eno no emfa ne nko ne krachi but nyankopon no nim de opeso onye ocha obi na ay Kofi sa me nka say obi na ye Kofi sa because bibia wonyaminsem. Please subscribe, like, and share.